روزی همه شما با خیر شدی باشد. کار دا اومدم، ای کار برو اومدم پیش کنوشیندنم خیلی گلاکای شروع کردگیم. دخترایی که همجا کار میکنن چه خیلی که در اولی ویدیو دیدیم خیلی گلاکاشون برو اومدیم. ای کار اومدم راست پیشی مرغا میرم، مرغا را می خبر میگیرم کتی بزا و خونه میدرم با ای قفای کار خونه. یک سال پیشکی هم خیلی مرغابی خواه کرده بودم من. مرغابی ها اوهاش وی دمشنی نبودن، نکی در تخم خواه رفتن. انا یا دمشنی تازم بگم خودم خواه کردم هم خیلی چوجه برو آوردن، 7 برو آورده بودن، 3 تاشه بگم کشته خوردیم، 4 تای دیگهش موندگیه. انا برچه ما چه خیلی که میبینین اوچه نداره، خودش تا قدم اینجا خواه میره. کتی کودک ها مخته شدگیم. ما پیش اومدم فکر کردم شیر آوردم شد بزا عدیل نخوا میرم، برا عدیل نه با این خودش عدیل نخوا میرم، کم طرح میگرده با خودشه میپرده. این مرغ ما روزای 23 بود 22 بود راستی نمیدونم. انا اینجا خواب بود، دم جایی که خودش خواه همجا خواب بود. ما ایسنده وی کردم اینجا همه مرغا همجا تخم میکنن. ما ایره عدیل نخوا کردم در همجا تخم ماندم 13 تا تخم. چه خیلی که میدونم تخم پاک خواه میکنم یا که 11 تا یا که 13 تا. من 13 تا تخم ماندم تاگی پشته در پیشش. وقتی که مرغ همه خیلی خواه رفت بعد 2 روز 3 روز پسش با آودان میمونیم. من آودان مانده بودم با فرامده با اومده بالای همی یک تخمی ماینیک تخمی پلاسماسی بود، بالای همون در خواه بالای تخمای خودش در خواه با اومدم هم خیلی جوشت خواه کردم. نمیدونم این روز نرفتم دی نرفته بودم بالای هم تخمایی که من مونده بودم همجا خواه بود. اینجا باشم من تخما را برا ورده استم. وقتی مرغابی پیش خور رفتنش بالای تخده همه خیلی چند تا تخم میکنه بالای تخده خس پشوندن میگیره. بینین چند قطخ کردین. اینجا هم تخمی مرغاوی هم تخمی مرغ 8 تخمی مرغاوی دیگهش تخمی مرغای ما تخمای مرغ میگیرم. تخمای مرغابی را ابرد نمیمونم، یکی یگانتش خو میرن کدامش هم خیلی تخ جمع کردیستن 2 تا 3 تاش که تخ می خو میرن می وی تخ میکنن و یک تاش خو میرن. من تخم را ابرد نموندم. اگر که ما تخمی مرغ و تخمی مرغای یک جای خو کنیم مرغ در 21 روز تخمه میبروره. ام مرغایی باشه من او سال خو کرده بودم ای 30 روز زیاد برو آورده بود، 30 روز یا 32 روز دم خیلی برو آورده بود. ده برای همی یک جای خو نمیکنیم هر چی را ای خودچه تخمای خودچه نخو میکنم. این مرغ جاش گذراندم دیگه حاجی خبر نگرفتم. مولا باشه هم خیلی کم کمکی علف میخرن، علف هم یفته خورده استن. بزرگ بینین خیلی خوابن. 3 تا بزی بچه میکردگی دارم، 4 تا نمیدونم 3 تاش انیقایی که بچه میکنن دیگه اوشه نمیدونم یا تای دیگه شه. اینایی بزی سفید شبنمه ایرم نزدیک آمده 1 هفته 2 هفته پس بچه میکنه. کمتر میخرن علف با اینم خیلی اومده خواه میرن. اینم خیلی دوستان عزیز همه شای خبر گرفتم. خانه میام با اقفای کار خانه این برچه باشه می کودک را در بیرو دید تا پشتی دهین داره اقفای کودک ها می دوند. دهین داره که پشوندن با هم پشتی در دقیقه وعظ کردن میگیره هیچ کسی در نکشد با می یا یک خودش تاقه. این کتی بزا خانه میره خودش عدین یک همجا خواه میره بزا اصونده برا دیگه جده این خودش در همجا خواه میره. اینجا باشه کودک ها پیشک سیونکه کردیم. میگه پیشک آمده خونه نمیدرویه. ما گفتم ندرویه خونه بسیار که پیشک در میدان میگرده. بسیار وقتی نمی زمین ها علف شدگیه کنه و هم خیلی چی و بسیاره تنه پیشک در می چسبه. برای هم گفتم که نه مانه شد در آمدنی خونه در خونه کودک میده های پیشکم پیشکی خوبک نیسته گنده های می
кати кӯдако бисёр ҷанг меша, кӯдако вақти чақаш мешан, кӯдакоро мезана, мевудрам хелеанда. Бароям гуфтам хонада раҳнатенша. Канушни мера, канушнида ҳам ҷои хов дора, ҳам овқотшам хел рехта мондагиам. Даиҷа боша ма уборка доштум дуюм этажа. Полни уборка карда шидагим иҷа полоша шакидаву руфтавам хе тоза карда. Иҷа туалетошай, дута туалетай, дута душавой. Ҳамаи ҳамира тоза карда шуштум. Як ҳафтада як бор ба наздики соҳиби хона меоя. 12-умода бо насиб кардагӣ боша як бори дигам хе тоза мекунам. То агар ида духтарое ки ҳамҷа хо меран, агар ки наёян хо рафтанӣ тоза намекунам, агар ки биёян бо як бори дига тоза мекунам. Ҳамашам хел руфта тоза карда шакидам. Фақат ами шкафошон мондагиай, чангошона нагирифта. Иҷа балконай, балкона чанд қадама як бор мерувам, тоза мекунам. Полошам хел ҷазир шидагӣ буд, тоза кардам. Танои девола чӣ хеле ки мебинен. Вай қардостак хона кардагиай. Иҷа ваяй нами рекора дар танаи вай задагиян, килонкаи треза нестай. Ҳози насиб кардагӣ боша, ира синимат карда мегирам то моҳои сентябр, октябра. Иҷа бе ами вай мемона, бе трезаву бе ҳичи. На ки ами балкон, дай балкон ки ов медроя, аму кафелое ки нишон додам ов медроя, офис так да офисай рос аму овуш ҳамҷа мера, полои уҷа ҷазир меша. Барои ами вай зимистонда хел маҳкам мекунам. Инаи ду комнатае ки амисундай ҳардуш балкон дора. Ишам хел тоза карда руфта вай кардам, полоша шакидам. Ишам синимат карда мегирам. Ами вая ранги треза боренай. Не ки и килонкао ами вай кати река кати вай кардагиам, треза кардагиам. Инем хел дӯстони азиз, сеюм этажа боша, сеюм этаж уқа ҷазир нестай. Насиб боша пеша аи тоза мекунам, тамом. Чӣ хеле ки гуфта будам, сеюм этаж ҳеҷ кар намебироям, хел тоза ак неста. Ягон ами кӯдако мебироям. Як ду бор биромада буданд. Трезаҳошам ам хел дастаҳоша баста монда будам. Нигоҳ кардам, трезо камтар арақ кардиянд. Трезои пластикӣ чӣ хеле вақте накушоӣ, ҳама хел арақ кардаам еста, якташа кушодум болоша, штобиам трезоҳо ҷазир нашава. Трезои кухни уҷи ҳамаш ҳама хел ҷазир шидагиай, вақте овқот мекунӣ намекушоӣ. Зимистонда хай ами якташа болоша мекушоӣ, чӣ хел хунукай. Барои ами ҳамашам хел ҷазир шидагиай трезоҳои ду тарафаш. Иҷа ами хел сеюм этажа камтарак шумода сиёнка кардам. Бинен территорияи мо чӣ хел калонай. Аи тараф у тарафша намебинӣ. Анами то рости канушнира чӣ хеле ки мебинем бо ҳами қай дига усу калонайда. Офтобаки хушрӯ кардагӣ, заминаям қоқи хушрӯ шидан. Як ду рӯзода чӣ қадр борон буд, бози хел замино қоқи хушрӯ шидагиай. Шамол ки мезана бо замино қоқ меша. Не ки мо ғайраи катишка дига ҳичи накардем рости агарода. Бачаҳоям бекор нестанд, ҳарчи корда меран. Бо бачаҳо ки бошанд заминаи вай мекунанд, грабила ягон чи мекунанд, бо ягон чи мекорем. Иҷа ма камтарак ширбиринҷ каристам барои субҳонаи кӯдако. Ов андохта будам, овш коқ шидам, хел шир андохтам. Ним стакан камтарак биринҷ гирифта будам, гуфтам ами ду косача ами чени кӯдако шава. Чанд моҳ накарда будам, гуфтам хушрӯ мехӯранд. Не ки аму косачаҳошон бо авқотошон камаки зиёдӣ карда. Кӯдакои ма чира намехӯранд, ҳарчи ами шир дора уқа бисёр намехӯранд. Ами бачам овсяни каша гоҳ ногоҳ мехӯрад, тамом.
ихе ширчой, ширбиринҷу ихе чиёра уқа намехӯранд. Ман фикр кардам ки хушрӯ мехӯранд, чанд қа накарда будам, не ки хушрӯ нахӯрда. дӯстони азиз, чӣ гуфтанӣ будам амихе кӯдаки майдадоро. Намедонам шумо дар чила ҳами либоси кӯдака дар мошинка мешӯед ё ки ба даст. Ҳамира мехостум бифаҳмам. Дар Тоҷикистон будем. Кӯдак вақте ҳами либосша меҷафӣ, вақти хо рафтан шуда ҳамча бирҷинг мекунам, хе ғукак меган агар ягон кас дона. Барои ҳамин мо ба даст мешуштем, хе сахт намеҷафидем. Дар инҷа боша як бор либоси кӯдака дар мошинка андохтум. Як бор либосша андохтум, хеле кӯдак хча бирҷинг дора. Намедонам ҳамин сабабе ки мошинка мисол меҷафад, тоза мекунад, ҳамин сабаб боша. шумо чӣ хел мешӯед ку фикротонро нависед дӯстони азиз. То видеои оянда худованд нигаҳбонатон бошад.